Nakutangira mnonga ha program SENTE tutura izoberi bebare kutwegeitaho ekireki nibanyeta estahurira mutebekanisa program eji kandi ekireki tuja kubatayayira kandi tuganira no mwami MUHAMUD MIHAMBO omushijo guyamara emyaka erikurenga mushanju nahesha kandi nakoraha omu district yambara no turabe tuganira nawe kandi tweje bingi ebikwatirine no kwesha no kuba kwesha kandi nebindi bintu ebyakora kuruga omukwesha. Amazina ni MIHAMBO MUHAMUD OMUHEESI ahinkorga ninduga ntunga mu rubare kabashishe kayonza ahinkora ninkora kuno yambara chonka okweni yobuzawo bwanje chonka kuno yaninkora yo bukora yo kumanyiri kuronda ka SENTE imirimo ninkoreje yo kwesha okeshefuka empango izanyinjoro n'ibindi bingi empariyo nk'emihoreje yo gukora mu rutoke amacumu enki ebintu bingi nkefuka zo kutera enkonya nkezo ko kuzirebezi gukora za famu wanda kuboneza famu yawe gukora mu rutoke ikintu banki kuyambaho munongo mu gukora emirimeje nko mu rutoke nko mu famu na no kuyigura nk'imifureje bisi ibintu bingi ryabasoya naheshe bintu bingi ebyayegire kora kuruga habazirebe ababiri bakora umurimo gwo gumwe umurimo gwo kare nkaza kuzarwa nashanga muzeyi wanje yabiye nakora ibintu ebi nawe akari ryo muhesi nanye naguma nimureba mpora konka hatabakarebo ebitwashanje nibahesha tukatushangire bakore fukeze zabate zabeze shongwira honka komaka kokiza kugitwekero banzofumura ko muhina higuru yatkani tukutizire ntukorakora nampora nkempinduka yobwire kinoreba twayongera twakorezi ezo kutwekera kefuka zaburije mwenanye nagumiza muninye gampora kunarebire nabikwata noranka side zo muri yaro iryo mane babitariyo za materiyo naki nanye njandikanye cyamiro gwambarara ntikane na za materiyo yahiziri nanye mbeni ntambuzo buhereza mpora mwe kijani nyegesebwa nk'abantu nk'umuntu ayije ati nkorora nk'icuma ati ninyenda ribiru kuzirite narite rikuzire nko mukoma nk'akatotera na ningote honke mirwa nk'ebiri nanyenye ganso akiza yangambira ati ninyenda nkora haryo norenke parigeza bakarebaye bakora zo zikazi takushabati bo bakabakoraho ururingo gwemerire bati ugondekero bati kace ko nkito noreba nkezi abantu naje kugira ati ninyenda urwina mibati rukosa hageji yoneje mwenanye nagumana inyongera yo basubura materiyo mpora nko mu mugu wamanyirire naheshe bintu bingi kuruga materials ezitari kushana kurigirira ecyari kuba naza gukora nagira ngo nakoza za springs za motoka okukora ebintu nk'enfuka mwene materials ezi nizirebeka honka munonga bo kuba twine nkaza springs za motoka eziri kuba nizihendagurika zikakora zikahendagurika abo kugira ngo abantu bamanyire kundi umuhese wazo kwiyameco mugasho munonga ushanga abanyita ati niyo sepuringi nk'ikumi 20 hariho na namabate urusinka amabate agutwiyamo buntobo agutwiyamo hariyo ubu aganigaga ry'amabate nkaga afisaga ebitanda ryafise bikuba birya hansi ushanga nkafiso yakora ikitanda cyamara kora baciyaho umuntu nanyanyita ati cyaje kuguze cyane kikukorera hati nanye ntandika afite matema mu hariyo bumpo so materiyo nuko twigena ntuzufuna baso zihote zikabura n'abantu abo kumangu ndyo muhesi usanga banyeta nazo ni hayo materiyo nanye nakora twine habagaraji twine haba nk'abascrapu baso bingi n'abantu baburizo nawo kako barya hicoma yakibona ningaci bayinenka gate ye yakora yayenda kuteka hwe sasa anyeta tigeti yanje kuzire mpama ka SENTE nze gure nsare roze kuyiyamu eryo kubasa naba scrap bakirundana nabo nanyenza yo binashangana ibinkorera zitegerega nakabeyi mbahama ka SENTE baso
Atabo kugira nkashanga muzee wanje yabiye nakore ibintu ebi kandi nashanga harimo nka yatayimuzi nyingi ezo kubasa gukora mwenore ati nkazigama ngo nazamara yo ni nyingi ezo kubasa gukora nicyo na cyatumire nakunda umurimo akwagurimo ubuntu bwinji tukora ho nk'emparyo tukora amacumu tukora impinde zo kuruka iryibo tukora ibihushe biryo kombera mu rutoke tukora ho nebe bikwitira abana b'imitumba tukora n'impinde zo kuruka imiceka mbweno kare ni nyingi yatayimuzi ni nyingi zikwata no muri 15 kandi mbweno riyo natubikora kandi nareba ngutine urusomo rumugundo guno kubasa kwenye gahogoro mu yati mwene nemero muri yonke kabire hino kubere kubasa kubani nkora kunke kukikure manke cyo hariyo bagira ngo hariyo bwaba bwinji borekeraho hati mbani nkore fuka bagira ngo fuka zaba nyinji borekeraho mbani nkore bihosho mwene ushanga ngo tibikanyikiriza kugira ngo nzagundo mu rumo akugira ngo ryo kora ni babiri binji materials takahoyo kare nkana akora akorira nko mu cyaro konka mu nogwe ndinko wabire no yegana ngo ndikuza kwijana mbara nabwe kanta kegire munonge kiri kumara ko nashyira mbara nabwe cyantwara meni yaka nk'etano kubanza nayega namaririze nimba ninyeje sakurugero ko nabe ninkorana muzeyi nanye ndikugezaho kunyirize kintu ndebe ngo cyabonera mbuza nabakubishobora mbajyangwe kibonire mazima ngo menkore batiya bakigira ngo ukora bate kibonire nanye manyangu ahi batsimira kibonire shimye kuba ninkore cyo hatecyo mba kirekire ngumuza mu kwege kindi naco gukora research kureba iki nkora kibonire konga kandi hatirinde ibinkora ryo nanu babisima bagira ngo bibonire na nyataho nagumuza mu naza rukiri rwo gukora kimwe mbwenu hatariho kwibuza kwena obwira ubu namara mwe nahereze kwata buri kimwe gukora mutimaze tanika gukora ka business hatimaze remeni yaka enyaka nkamushanju ukwata kwenyine kutanika gukora ikintu kiri cyo kibonira hatari ukubuza kandi kiri kita enyaka mushanju umurimo nindiba ati gwine shonga kuri kanoremera umute kabura mu bizubu tekabira mu za rosi tekabura mu kino basa kuburya horete nko mukozi akujya ati nyenda kujya kwega yatandikana hikaho ushange nebikose ryonka yarebo taro abigiba biguza gumize matorora yirukange kaza rosi nkezo tuzikaburamu konka tuzikakora imisa kuri wo mu rumugo no gumiza mu orunda materiye zindo gumiza mu nokora so niyo bizuye byo mu rumo bas program uriyo noreba sente tutura kandi ngira ngo noreba abantu emirimo mirungi eyibakora kandi abantu abarukwesha bakirumu kandi umurimo gwabo no bagukora nkoko kureba turiyo ntumuraho kake konka tugaruka utarga aha program